ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ke Dr. Ampareen Lingdok Menteri Beripe yang keterat ke koi kakia ke Sarkar Jela Hagiski Republic Day banyu pusan jongkeri India kelalik Jurip yang ketirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang keberan hakashnong sangshong kewe ni ke hospital ke behekdu hapoko Eastern West Khasi Hills District. Hak ni ke Jingleit Jurip habak ke keren mak bati CTV ke Dr. Ampareen kalaong habak mi ke jinglong jingman ke hospital ke rukam ajing sumar ke kuit ke suba ke jingdan ni ke tiara ban ajing sumar ki nongpang katkum ke juk menta ke jing biang ki dawai ki dashin rar ki we ke lapin hun shisha ya ka kum ke menteri bedai kmi ya ke tanat ke kuit ke khia da ke bapin pauru ke jing ro ki nong penyai ke hospital. Ke Dr. Ampareen ke lapin pauru ke jing Sngewhun ke nong yalam shnong ke belapit ngor bahaya ke hospital. Bat ke lai kublai ru ke nong mikmat ke constituency bat ha ke juk por ke lai thu. Bagala shim khia ha ke bayade ba ke dor khas bala ai shoka da ke shnong sangshong ban pin biang shu ke nong trei ha ke ni ke hospital na du ki doctor hadu ki grade 4 ba ban kin tiu shu ya ke jing don ke jing thia na ke shispa jing thia sha ke shispa san phau. Habaki shnong bat ki kanwon nong penya shnong kia kendo ini ki wanra yang ni ki memorandum joki ngam chupet ki kum ki jing dawa ngapet ki kum ki aka ki suggestion ki advice ki jing ai jing mod ki ba banyarap ya kan ni ke institution ba kan nang ki te ka information ka ba hakata khapor bat menta khalai ke bon ki mat jing ya khana jungi hak tu ki hakatu ka jing ya kendo jungi la de kan ni ka hospital ni kan salong shispa tam namar kala don ke additional building ada suan page itu ke additional building ta manakani ya kajing duna jong ki doktor pi kani kedai ke problem tang hang ni ngri borok sudong tin nakaliang jo ke sarkar ni las ngudai bangin hab wat balai ba kadon kani kajing artatin jong ki balak pas MBBS ne specialization bakin one pai mantrai halaka jong ke state le jong ni dang don hapeng kata ka jing Jurip kata ka bangi ya pet ni ya kmi ni research ti gi kermen ba kan sadon ka jing pen kelah ya kata ka jing khot yangi yaki doktor PUE hakini diski bala dem ngala advertise ke department kala advertise biang post doctor specialist ka last date ke di country jung February ngakermen ba at least hakani karong ninyo kambon kita ki bawan syakman ban terwa ban tap iki applications kenang bangin pendap yakini ki jingdawa ki babon saudong jong kejela kan nehi ka Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang kadai ka class hospital pidi wenget habang mga kelas kamdai tang kajing ya pensarong ne penkiu ne syukren namar ba lawan rengala let kat tu teli ki facility sau dong jong kecila bat ngayu I kini kedai kawai ni kita ki institutions ki ba habban ai jingiram tingadang dep syong bedi MS bat ki weki doctors IDM ni chojungi ru ilawan lang nado nanong stone bat ngai la company yang actually but in hap menta banya wat lenti kumno ban wat ya ka funding ka ban ya ram ya kum kini ki institutions ki badon ni kita ki stand alone proposals PPong she's pa samposing tia katali la dep achieve in a few months kin achieve ya kata kabaki kwa unta ka 400 bedded kabak ham ajrong kabak 4 dan maya kana ya kata ti pinkran ya ki technical staff ngahaban ay duram shishayi doktor pet ya ka facility pet ya ka lab facility ha kani institution ngamde specialist ngamde doktor tamangayo I ba ka jing ai service yu pat ba kabalong exceptional so nga kitbok yang ba kani ka institute kanang keu but ki leaders kum kini ki badon kum kini ki hospital pe kitu ki doktor ki bangaya kendo ki departments ki boper pe kete ka modular operation theater bangayo I
Can you believe it? Hang ni kile CS chispa sanpo klem duna chi benai. Now you tell me which hospital is functioning this efficiently. Te haba ai yaka jingero habai. Mdei bani tengkai kata jingero. Te haba kawan ka jing pentip syanga kum kata kaba kle tam hakani ke department. Pentip yang tikna te bangin syam some action. But nga ngasngau ba mentakasngi Republic Day ka bangawan ban penher lama ban rakhe ke Republic Day nong stod kala dei shisha kasngi ke belong so fruitful nam tajunga. Ngalayo bangan lech kitiki health facilities katto. But kane shisha te I'm having the cake with the icing. So kini ki patients ki bawan na kini ki than baro so dong kilong very fortunate. Hangni pila don kami ke trauma center. Ki don ka restriction of space. Kajaka hangni kelas dang menrid. Hospital kelas dang menhe. Repi kini ki leaders jungi hakane ka medical system hakane ka jaka hapo Mairang but haki neighboring other places. Kilong ka foresight juki kalong so good bakila deb acquire land route not far from here. And now we must pet ngidi ban pet ken kumno tharai ngila ban shim ya kita ki opportunities na ki sources ki boper ngidi ban yarap ka sarkar bakan wan ya kita ki kle platen ka menyerap kumi kini ke institution ka banala di kalapan i ngampat ju i ya ki words ki bala khoj katu ki bala long so modern ampat ju i ya ka pharmacy ka badap but ki we have all drugs. So this is the new generation. Kani ka menta ka chuk jong ka menta hakaba ni don bok bakini ki khon jong ni ki khon ki badai ki try meluk try jaka try jong kani ka jela ki ba shimti ya kani ka responsibility ngi dei tang ki nong yalam hang te akle ki ban snai ki policy pat ki ban yarap ke ki bang shom gini ki doktor ki madam ka digrams ka ay ngi hado kat 1% of basic pay ya kata ka non professional practice na ka ay nakata ko bakim Jingleit tray ki hospital na kim don private clinic te ki kali balay ka state jumi kamle te now I know so ngan salay ngan sakren but nga ay nguru baka jigpit ngor jong kinong yalam shnong kayarap ini but hapai burom ye MLA ru but ye MDC ru tarai ki ru ye trai ba kani ga jaka takadaw piyo ye gani ka performance ka belong exceptional but ngasngo ba kasngi jonga man takasngi ha ka jing rakhe jonga ye ka Republic Day kalong pura namar ngalong mayo ka satisfaction but ni de ban yarap ye kani ka institution